tsela gompieno re ithuta ka high blood gore high blood ke eng e diragala ga goreng re ka ithusa jang e le karolo ya ntlha ya thuto tota ka ke mongwe ya malwetse a tlwaelesegileng thata o itlhela motho ga bata ko sepetleleng high blood e le ngwe ya malwetse a listileng gore motho a lwala jalo mme a gore e le gore motho ga a gola tshwanetse gore a nne le high blood o kgona go tsogana fela o sena high blood yaanong re buile ka lebaka gore BP ke eng BP ke se mongwe le mongwe a nang le sone and high blood ke ha BP eo e le ko godimo re ithutile jalo gore BP ha e kwalwa le dinomoro tse pedi jaana ka ithela mo karateng ya gago ga o ka e leba gompieno go ntse jaana e le BP ya gago ga e le gore pelo o ita ka sebaka ka bokete jo bokae gore motsotso le motsotso ba teng ba rela gore pelo ya go ita ga 85 mme ga re ntse re golana fela number e letelesegang e sa yaanong re sa tlhole re le mo numbereng e letelesegang ga re fetile jalo yaanong ke tla bua jalo gore number e ko godimo re supile gore ke ha madi a pompi a tswa mo pelong gore ditshika tse di kgakala le pelo di gana jang gore madi a ka heta ke gore resistance number e ko tlase ke gore ditshika tsone tse di kgakala le pelo tseo tse di mo mmeleng di repa go le kae ga pelo le one e repa normal blood pressure re number e ko godimo ebile kwa tlase ga 120 ga go te pre-hypertension bangwe ba ete ba ye go ithatlhoba ba ye go te ba na le bo pre-diabetes kana pre-hypertension e be e le kwa tlase ga 130 ha e le stage 1 hypertension kana stage sa ntlha sa high blood wa bole ka tlase ga 140 gona re wa bole ko godimo ga 130 kana 130 go ya ko godimo stage 2 ke ha o hitile 140 ha tota ke ha go le maragaraga ha bona karata ya go e kwadile 180 something go ya ko godimo hela bo 200 tala modimo a ka go se watse yaanong high blood e dirwa ke dilo di le pedi jalo e seng di le pedi re ka tlhalosa ka dilo tse pedi gore la ntlha ke gore ditshika di kitane thata di gana madi a heta yaka le thombo hela o tshwere le thombo ntse a na bonnetse go le pressure high blood e kgona go diragala ka ntlha ya gone moo gore ditshika tse di gana go heta ga nngwe mo ke gore madi a ba le mantsi mo mmeleng ke gore mmele o sa ntshe metsi o sa thapologe yaanong metsi a sa lla le mantsi mo mmeleng e le ntlha nngwe ya madi part of blood e le gore madi a heta ga le mantsi jalo yaanong re tla bua ka dilo tse di dirang gore motho a nne le high blood go mehuta mebedi mohuta wa ntlha ke gore ga re itse gore high blood e dirwa ke eng yaanong e bitswang primary hypertension gore ga re itse gore go dirwa ke eng e be go listiwa dilo tse go belaelwang gore di ka dira jang secondary hypertension ke go itseweng gore gongwe motho o na le bolwetse jwa diphilo ga motho a na le bolwetse jwa diphilo go to go ama ka blood pressure bontsa kana mo go bitswang hypothyroidism kana hyperthyroidism go affecta blood pressure le gone yaanong ga re bua ka primary hypertension kana high blood ya ntlha e affecta banana hela motho a le 25 to 55 years population ya rona hela e tlwaelesegileng e bereka mo botswana ke yone re taba re le ba dikgang tsa go tlhoka go exercise dikgang tsa diet letswai le le feteletseng bo diabetes e re lebelela le mmele o mokima jalo ke tsone tse re reng ga re itse gore blood pressure ya teng bo dirwa ke eng I'm with you yaanong a re ke bua ka sekai hela sa letswai a kere ke buile gore go na le gore tshika dikitane kana madi a nne mantsi mo mmeleng letswai le ntshiwa ko diphilong ga o ja letswai yana diphilo ke tsone di tshwanetseng go ta dira mmele di re okay a re re letswai le re bye mme diphilo ga blood pressure bo le ko godimo o kgona gore bo buirwa ke gore diphilo ga di a ntsha letswai matswai a saletse mo mmeleng e be metsi le ona a salela ga le ka gakologelwa sentle gore ka gore letswai le concentrated le bitsa metsi ke yone kgang yone ya biology ko high school ga metsi a nna mantsi a nna mo mmeleng ke ona a tla berekisa pelo thata gore di kgone go ya dikolosa yalo le sone so ke gona mo re nna re tshega jalo di bua ka bo dithojana le gore re nne re a masimo re nne re exercise hela mo o tshameka le bana kana o emetse ketele gore e bele jalo ra bo re lebile dikgang tsa gore go itshidila mmele go thusa ka bo high blood ba batang ba dira mathata a mangwe a mantsintsi yaanong tsone dilo tsa lifestyle excuse me ka ga matshelo a rena re a tshelang ka teng ke yone treatment ya ntha ka gore ga gona ope o berekang mo botsogong yo o batlang ka orala gore ga o tsena o re dumelang thogame ya opa a checka high blood a checka blood pressure a checka BP ba ithela BP ya gago e le go godimo a re ebile a go neela dipilisi no o gore a re taka biketang go kotsa letswai ja sentle nwa metsi
exercise jalo yaanong ga go batele betwa ke pelo kana ke re mongwe hela a betwa ke pelo a bata rena kana ke a neelwa dipilisi ka gore dipilisi tse o tla di neelwang o to di neelwa mme go tlo gore e nne tsa sennela ruri yaanong kalafi nngwe le nngwe e na le di-side effects kana ditlamorago tsa gore o nole pilisi eo sekai e dipilisi e bitswang lisinopril ga o eno hela gompieno o ka itse gore bangwe ba go gothola mo go heteletseng yaanong nna ga ke bua ka mo ke go ratang jaanong gore go gothola mo go heteletseng go helela go dira gore batho ba nne le go ikolobetsa mo ba sa go bateng mo go bitswang incontinence yaanong o bona gore e tebe nna sekelela ya dilo tse dintsintsi yaanong prevention is the best dipilisi tse dingwe di ka dira gore o ruruge maoto o lapele ruri di o hela ka mehuta mme yaanong go batla motho a tsaya tsone tse di sa tureng tse gore ba ka dira tsone o tla itlhelela gore blood pressure bo na le di-complication bo dira gore batho ba lwale diphilo la bone high blood is blood pressure BP e ko godimo dira gore batho ba lwale diphilo la diphilo le tsone di simolotseng di dira tiro eo ya gore motho a nne le blood pressure jo bo ko godimo gore e be nna sekelegelana go nna go dikologelana be quality of life e sa tlhole e le monate jaanong dira tsotlhe tse di kgonang gore o sireletse diphilo tsa gago sengwe sepe se se mo mekgwatheng o to go simolola go nwa dipilisi tsa blood pressure sengwe sepe se se bapaditsweng batho ba kgona go bapatsa dilo ba itse gore di ba senyeditse bokamoso yaanong ba batla gore batho bangwe le bone ba sa fale itshedile mmele go rotloediwa yana gore motho a tsamaye 7.5 minutes a ya kwa a boa 7.5 minutes ke gore bata 15 minutes yana mo letsatsing a gago o tsamaye ka dinao o to bo fokotsa kgonagalo ya bo high blood le heart attack e re buileng thata ka yona maloko